Maria tukuhariirie inoro thaa ithatu. Muthamaki Charles wa gatatu kuheo itio cia mbiraru akiambiriria icera ria thiku inya guku bururi-ini. The UK will support Kenya in delivering a truly future-focused education system. Bururi wa Ngeretha kuhe Kenya uteithio wa ciringi milioni 800 cia kuhura githomo njeki. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? So the ayes have it. Bunge ya Senate kwambiriria kwarira mutaratara wa guthikiriria cira wa kuhagurwo kwa gavana Kawira. Edia matangetaga andu othe no ni andu anini andu ethi they are more vulnerable. Na nakada kuga andu aria marahuthira njohi gananie na dawa cia kurevia ni mongererekete. Muthenya wa mbere wa icera ria King Charles wa gatatu hamwe na mutumia wake Queen Camilla rianjiririe muthenya wa umuthi, na muthia wa uhoro thutha wa kurikia mihango ya muthenya wa umuthi ni mathire kuria thingire-ini wa iregi kuria marianeire na makoro makihena ndumiriri cieho itiganite kuria King Charles wa gatatu augite thirikari na nginya bururi wa Ngeretha ni witikirite mamwe ma moritu maria mahanekire guku bururi-ini riria mukoroni kana thirikari ya Ngeretha yari guku thiini wa bururi wa Kenya mbere ya bururi wegwataire wiyathi mwaka wa 1963 niri tana rikoretwo rigitindikiririo kana rigitio ni majamba cia mau makiuga nari thirikari ino ikorwo ikihoya urekeri. Nake President William Ruto ni augete he bata bururi wa Kenya o ndomwe na Ngeretha gukorwo makigia na unyitaniri mwega riu tugithie na mbere ona thengia wa maundu maria mahanikire miaka yo makiri ya 60 mihituku. Tukurehera ndumiriri cio no itabarukete kuria thingire-ini wa iregi hamwe na riboti ciegie icera ria King Charles wa gatatu. Ngatho cia mwanya ni gutucagura na kunyitanira na ithue. Njetago muriki wa Mucoki tuli hamwe na Tracy wa Irimo ari mumemerekia witu na ruthiomi rotauri na njira cieko. Na nie njitagwo Gathoni wa Njihia, na riu tukiambiriria mohoro maitu. Thirikari ya Kenya ihete muthamaki Charles wa gatatu itio cia mbiraru akiambiriria thabari ya thiku inya guku bururi-ini iria ambiriirie Nairobi na karikirira Mombasa. Thutha wa kunyitwo geni kuria thingire-ini wa iregi, muthamaki Charles wa gatatu ni athiete nginya kiharo-ini kia Uhuru Gardens kuria hindi ya uthamaki wa mami wao. Kiharo giki kiari ceceni ya kuhingiriria njamba cia wiyathi. Waweru wa Nyambura eno horo cio makiri. Gari ina namba cia barothi wa Ngeretha niyo rita ria mbere kuma murwa uthamaki-ini muthamaki Charles wa gatatu ahuthirite kuhungura kaunti-ini ya Nairobi akiambiriria na thingira wa iregi kuria anyititwo geni ni President William Ruto. Ino ari thabari yake ya mbere bururi-ini wa ngwataniro ya Commonwealth. Muthamaki Charles wa gatatu aheto iteo cia mbiraru akiambikirwo ngadi ya giteo ni mbiraru cia thi nyomo na kurathukirio mishinga maita 19 ni mbiraru cia mai-ini. Thutha ucio aceretio thingira-ini wa iregi kuria onetio gicunji kia rugano ruria rwatigirwo thutha ni andu aria mathaga bururi wa Kenya no gemu uria Kenya ithondekeire kuma hindi iyo. No kiharo-ini kia Uhuru Gardens nikuo muthamaki acemanitie na rugano rwa maruru maria a Kenya matungirio ni andu mari na irathimo cia aciari ake. Kiharo giki kiari ceceni ya kuhingiriria andu makiria aria mekuagirwo ni mbutu cia kuhuranira wiyathi, rugano ruria Charles atariirio na kinyi. President Uhuru Kenyatta niwe wathire mbutu cia mbiraru ciake nyumba ino ya monanio ma rugano rwa bururi hindi ya wathani wake. Indo iria cire guku
ciuma kĩririkano kĩa ruo rwa ngoro, mwĩrĩ na meciria rũrĩa Akenya matũngirio nĩ athũngũ a kuuma Ngeretha. Rĩingĩrĩro-inĩ rĩa nyũmba ĩno nĩ mbica ya Dedan Kimathi, njamba ya wĩyathi ĩrĩa yoragirwo na ĩgĩthikwo ũrũgamĩrĩri-inĩ wa athũngũ njera-inĩ ya Kamĩtĩ, na nginyagia ũmũthĩ kaburi gake gatirĩ konekana. Icera rĩa mũthamaki ũmũthĩ rĩratwarana na ũkũngũĩri wa mũthenya wa gũciarwo wa Dedan Kimathi. Itĩo cia mbirarũ citirĩhĩtwo na ũigĩrĩri wa mahũa kaburi-inĩ ka njamba citoĩkaine, arĩ njĩra ya kũririkana andũ aingĩ arĩa mehothire kũrehera Kenya wĩyathi, no marĩtwa mao matiũĩkaine. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Tũrĩ hau harĩ icera rĩa mũthamaki Charles wa gatatũ, bũrũri wa Ngeretha nĩ wĩrĩire Kenya ciringi milioni 800 cia kũhũra njeki gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ, makĩria mogarũrũku-inĩ marĩa mekĩtwo rũhonge-inĩ rũrũ. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu thutha wa Kenya gwĩkanĩrĩra ngirimiti na Ngeretha ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria kũgacĩrithia mathomo bũrũri-inĩ. Maya mahanĩkĩte icera-inĩ rĩa mũthamaki wa Ngeretha Charles wa gatatũ mena mũtumia wake Queen Camilla mĩena ĩtiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi. Njenga wa Wambui arĩ na riboti ĩno. Thutha wa kuma thingira wa iregi na gũthiĩ kĩharo-inĩ kĩa Uhuru mũciĩ mũnene wa Nairobi, mũthamaki Charles wa gatatũ mena mũtumia wake Queen Camilla macokete gũthiũrũrũka mĩena ĩtiganĩte kaunti ya Nairobi. Barabara-inĩ ya Jogoo ũrorete Eastlands, obitha a borithi kuma honge itiganĩte mauma cemba gũtigĩrĩra kwĩna ũgitĩri na gũtirĩ ngari ĩrahĩngĩca mũthubarĩ ũrĩa ũgũkuĩte mũthamaki Charles wa gatatũ na Queen Camilla. Ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie amwe maume ngari merorere mwago ũyũ makĩhĩtũka, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mũhatĩkano wa ngari barabara-inĩ ĩno. Wamekuwa hapa mtaani Maringo na tumesikia kuwaona na at least wainue maisha watu hapa mtaani. Sione haja kuja hapa. Amefanya biashara imesimama, tunafukuzwa kwa barabara tuka wajinga. Sasa tunaonekana hata kaa hii nchi si yetu. Yaani wanaonekana wanamdhamini yeye kushinda sisi wakaaji wa hapa. I hope atatusaidia. Maisha imekuwa ngumu sana. At least I think anaweza ongelea gharama imepanda, Wakenya si tunaumia. Thutha wa gũkinya Eastlands mathiĩte nyũmba ĩmwe ĩrĩa ĩigagwo mabuku ma gũthomwo nĩ arutwo kuma mwena ũyũ. Thirikari ya Kenya ĩgĩkĩranĩra ngirimiti na Ngeretha ya kũgacĩrithia mathomo bũrũri-inĩ. Ngeretha ĩkĩrĩra Kenya ciringi milioni 800 cia kũhũra rũhonge rwa gĩthomo njeki. And mostly that money is going to be used in basic section because as you know we have thousands of our young people in primary and secondary schools. We require infrastructural support, technical support, and even teacher preparedness because we are also in the process of retooling our teachers. The UK will support Kenya in delivering a truly future-focused education system that will benefit all Kenyans, boys and girls, in every part of the country. Nĩicera a Kenya maugĩte mena mwĩhoko nĩ rĩgũtambia rĩtwa rĩa Kenya mabũrũri ma nanja, makĩria hoka nĩ kũgucĩrĩria agendi kumana na ũthaka, nyamũ cia gĩthaka na thayũ ũrĩa wĩ gũkũ. Hii ziara mimi ninaona ni jambo la muhimu sana, kwa sababu hawa ni watu ambao walitucolonize na kuna vitu vyao hapa Kenya, mali yao. Kwa hivyo wakati ambapo rais ameenda kule na amezungumza nao, kuna vile anajua. Kwa hivyo tutarajie mambo makubwa katika nchi ya Kenya. Barabara bado zingekuwa zinapitika, si kusimamisha magari vile wamesimamisha hivi. Wangetusaidia, pia angechangia, hata akikuja hivi anaturushia kitu. Biashara iendelee inue Kenya. Thegia wa maya mothe mĩhang'o nĩ ĩrĩkirie gũcokereria Nairobi gĩkinya mathaa-inĩ ma thaa 10 thutha wa gũthiĩ City Garage na City Shamba. Mũthenya wa gatatũ magathiĩ na mbere na thabarĩ ya kwĩyonera mũciĩ mũnene wa Nairobi, magĩcemanagia na a Kenya a ikĩro itiganĩte mbere ya mathiĩte gĩcũa-inĩ oke.
icera ria muthamaki Charles wa gatatu kuri a Kenya marehokania gukorwa giuka na mawega kuri bururi wa Kenya makiria hoka ni guteithiriria kunyihanyihia thogora wa muturire. Ngiribotera Inooro TV kuma muci munene wa Nairobi tutaguo Jenga Waboi. First Lady Rachel Ruto ni agete na mweke wa kunyita ugeni Queen Camilla wa Ngeretha riri mari icera-ini ria thiku inya guku bururi-ini ari na muthuri we Charles wa gatatu. Rachel Ruto ta mweke uyu utararia Queen Camilla maria akinyaniirie kuma ayukia wa ofici ino ya First Lady. Hamwe na mone tafarira cia ukuria wa atumia kuhitukira grupu cia ngumbato na uheani wa ngombo na oho guteithiriria atumia aria ahinyiririku kugia na umatho kuhitukira gutuma na guthondeka magemio. Thutha wa maria mahanekete muthenya wa muthi ningi ni kuma na iruga kuria thingire-ini wa iregiria ri kuharirio ni President William Ruto hamwe na First Lady Rachel Ruto riri taigongona ria kuhe King Charles wa gatatu gitio ni gucera guku bururi-ini na ntugutaririe hau kabere tuma na ndumiriri kana mĩario ĩrĩa yaririo kuria thingire-ini wa iregi. Acts of violence committed against Kenyans as they waged, as you said at the United Nations, a painful struggle for independence and sovereignty. And for that, there can be no excuse. In coming back to Kenya, it matters greatly to me that I should deepen my own understanding of these wrongs and that I meet some of those whose lives and communities were so grievously affected. None of this can change the past, but by addressing our history with honesty and openness, we can perhaps demonstrate the strength of our friendship today. And in so doing, we can, I hope, continue to build an ever closer bond for the years ahead. Mr. President, ladies and gentlemen, my mother, Her late Majesty, cared deeply that Kenya chose to be a member of the Commonwealth and was always grateful that Kenya has played an essential role in this family of nations to which she devoted so much of her life. And so, Mr. President, if I may, I would like to propose a toast to you and to the people of Kenya. It is upon the enduring connection between our people that our partnership rests. It is on their enterprise, imagination and fortitude that our common hopes depend. Together we are stronger, together our future is more secure, and together, as your national anthem says, may we dwell in unity, peace and liberty. Na mwiroreri iyo ni miario ya King Charles wa gatatu na nitugukorwo tugikurehera miario ya President William Ruto uria nake waritie hindi ya iruga riu. Nake ni akorwo kirekereria ndumiriri akiuga bururi wa Kenya niwe hotorete gukorwo githina mbere na kuhutithania na bururi wa Ngeretha kunyitana iguru ria maundu matiganite. Ntugo tukurehera miario ya President William Ruto iruga-ini riria riuma kuo hau kabere. Tukira riboti ige iria turi nacio kuria mundu umwe oragitwo thutha kuhurwo rithathi ni ekina itura-ini rikineta Ngaratuko
huku ni thiini wa kaunti ya Baringo ni ekinae megwitharite na matharaite na thutha ucio methara na mahiu maria mekureithagio. Tharikira ino yokite riri minista wa ugitiri Kithure Kindiki egutafanagia mucemanio na maabitha anene a honge ciothe cia ugitiri gitaro-ini kia Rift Valley niguo guthurima ikiro cia ugitiri kaunti-ini iria aikari makoretwo makiagagio ni aici a mahiu. Riboti ino tuharirio ni Wambui wa Macharia. Muhaka-ini wa Baringo ya Rugongo na Tiati nikuo minista wa ugitiri Kithure Kindiki agutafanirie mucemanio wa guthurima umithio wa firigisheni iria ikoretwo igitwarithio na mbere kaunti-ini cia Laikipia, Turkana, West Pokot, Baringo, Elgeyo Marakwet na Samburu kuria ekinae makoretwo makiagagia aikari. Icera ria Kindiki riroka thikũ nini tu thutha wa ekinae kuhithukira kambi imwe ya maabitha a GSU iria iri Kapindasum kuria ekinae matanyihire 200 marigicĩirie kambi yo kwa ihinda ria mathaa 6. Hapa hivi ulikuja kweli ndio, lakini ulikosea kutuambia 2-3 tukwambia ile sisi tuko naye shida. Kuna mambo ambayo akubiki wewe ile wakubwa hawezi kukuambia, lakini raia hivi chini huko ungekuta maneno ambayo ungesikia. Mucemanio uyu ugithie na mbere ekinae ya matharikira itura ria Ngaratuko riria riri kilomita 20 kuma haria minista wa ugitiri auma na matiga moraga mundurume umwe. Ng'ombe imeshaibiwa hapo Ngaratuko na ikawawa huyo kijana yangu, na hao watu ni wale walihamia hii msituni, ambaye hao watu wamekaa area hiyo na watu wanasema ati wanakula nyasi. Sio nyasi. Serikali wanataka tungoje mpaka lini? Watu wauliwe mpaka lini? Wanataka watu wangapi wauliwe ndio serikali wajua kwamba hii watu ya Saimosoi wameumia. Ekinae ya macokire methara na mahiu maria makurithagio itura-ini riu undu uria utigite aikari na ciuria ciegie ugitiri wao na wa ciana iria irathie na mbere na igeranio. Kuna mambo ulisema wakati ile uliomba kura kwamba wakati natashika hii kitu kuweka chini pa hivyo namna hii mkora itachoma makaa, lakini mpaka wasasi sisi tunachoma makaa kwa sababu tuliibiwa mali, tunanyang'anywa, lakini hakuna mtu akusaidia sisi. Pia ukasema wakoro wajaribu, lakini wamekucharibu mpaka hata leo hii amejaribu kama wasiri wako hapo. Hakuna mkutano ya security na wamejaribu. Sasa hii mtu mmoja tumepoteza, mtu mmoja kijana mdogo sana mwenye angekuwa na maisha. So tukiendelea kupoteza vijana, hii area itakuwa ikuwa na watu. Kindiki ni athite mutafania wa mihango ya thirikari gitaro-ini kia Rift Valley Abdi Hassan atigirire ariothe maragagia thayo wa muingi ni mahitanwo nao na maherithio na kiwatho matekuiguirwo tha. Girifotera Inoro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia. Gavana Muhagure Kawira Mwangaza agacirithio ni Senate yothe king'ang'a-ini thutha wa maseneta kuregana na riendekithia ria kumucirithia mbere ya maseneta 11. Ndereti-ini iria yendekithirio ni Seneta wa Narok Ledama Olekina, maseneta Azimio mekwendaga Kawira acirithio ni kamiti ya Senate. Indi maseneta othe a Kenya Kwanza na maregana na riendekithia riri otiga tu Seneta wa kaunti ya Kiambu Karungo Thang'wa. Process very well. I'm pleading with you that we go the committee way. Trust distinguished men and women who represent counties and who represent the Senate of the Republic of Kenya to go through the documentation, come back and tell us, colleagues, distinguished senators, this is what we have found. Let's go the route of a committee that will enable us to be able to interrogate the facts, to interview witnesses. Senator Khalwale will bear me witness that the last time we were in this committee, similar committee, Mr. Speaker, the witnesses would take oath there and you would subject them to cross-examination. And the people who have experience with the plenary, Senator Ledama, unless he was misleading me, has told me of a different story when it comes to plenary. You will not be able to do the sort of cross-examination that you would get opportunity to do in committee. Time the governor was brought here, we appointed a committee. Mr. Speaker, they say only a fool does
something the same way and expect different results. And Mr. Speaker, because for the first time we followed the committee way, and this is the same governor, I think, Mr. Speaker, it would only be fair that this time round we try a plenary, Mr. Speaker. Whoever put my name on this motion to be a member of the 11-member committee has a lot of confidence in me. Because, Mr. Speaker, I really was part of that committee previously. Maybe probably I bring institutional memory, and probably I know a thing or two. And that's why I'm standing here, Mr. Speaker, to support this motion, Mr. Speaker. As many as of that opinion say aye. Aye. Will as many of the contrary opinion say nay? Nay. The nays have it. Nitukumanyithia uria nderetie gutamburuka kuria bunge-ini ya Senate. Kugina kwa thirikari yugite ni kugathika mitatara ya gutigirira ati gutire murutu ukwa guthi na mbere na githomo ni kwaga guikarira kigeranio gia KCPE. Mwandiki mukaru ministry ni ya githomo Belio Kipsang no heanite uhoro uyu akiuga kuona geke ni kigeranio kia muthia gia KCPE, thirikari ni gutigirira aria matekuhota gugiikarira ni megwetherwo njira ingi niguo mathie na mbere na githomo. Ngui wa Mwangi no ina ripoti na njira ndikeru. Muthenya wa keri wa mihango ya igeranio cia KCPE na Kipsea, Minister wa githomo Ezekiel Mashogu athurimete ukinyaniria wa igeranio ici gicigo-ini gia Kibra Nairobi, akiuga thengia wa mathina manini ma mihinga ya riera igeranio ici no cithiete na mbere wega. We have not had any agri incident so far. The only place where we had a little bit of delay because of the weather, the amount of rain that we realized yesterday was in Marsabit. But we were able to do the exams by the end of the day. Athiete na mbere kuga ati mitaratara mirumu ni igathikitwo ya kugitira igeranio ici na ati mari na umane igukinyanira na njira ya waragania. Apart from Kipsea and the KCPE, even the Form 4 exam, the kind of measures that have been put in place this time around, we don't expect that there will be any single malpractice in any of our centers. Na kuo Kajiado ya Rugogo, mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Belio Kipsang athurimite mihango thukuru-ini wa muthingi wa Gong Township, akiuga kigeranio giki gia KCPE kirekia muthia ni megutigirira gutire murutwo worira ni gukorwo ndanaikarira kigeranio giki. Those will not be able to sit for this KCPE. We shall be able to look at ways in which as government we shall assist these children to transit to the next level. So between now and the time we release the results, we shall make sure that we shall have created mechanisms of supporting these children to transit. We told our directors and our teams on the ground to make sure that these candidates are in the centers that we are expected to register them so that we can make alternative arrangements of them sitting for this exam. Igeranio ici cia KCPE na Kipsea igatirihwo Jumatano tariki 1 mweri wa 11. Ngeribotera Inoro TV ritwa rekwa ni Wangui wa Mwangi. Thengio Wangui wa Mwangi ni undu wa riboti ona uthiete na mbere kwirorera mohoro ma Inoro thaa 3. Tukwamba tuikirie tucokererie na riboti makiria imwe ciacio ari ici. Na tugicokereria matereba a ngari cia ukui wa muingi na a taxi kwamukira githomo kia umenyereri barabara-ini. Habari Gladys. Niko salama. Naitwa Mokaya Junior na kupigia simu kutoka Viusasa. Na kupigia kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu wa 100,000 shillings courtesy of Jipange na Viusasa. Wow! Umekuwa ukijipanga na Viusasa. Thank you very much. Yeah. We are rewarding you with 100,000 shillings. Unahisi aje Gladys? Nimesema Mungu, asante kwa Mungu. Jipange ushinde na
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Promito turathi namba ko tugutwara kuria marathi namba ko magiaka turakwira atiriri hatiri fatara wa kia gya kugikari uguo ino ni nyumba yakirwo mwene na tuko tukimene na thutha wa kahinda gatari kunene kia giki ni kia mwene nyumba ni ya mwene Promito makete kia-ini kia mwene makahuthira mbeca ciao uretigira ki security ya Promito ni kia giki ondo kia rent pole pole handu hakurihaga mwene nyumba urihage Promito nyumba ikoro yaku aikoro wina kia wirigiro aikoro nda kurikiria urikiririe nigetha wigire na muci waku maundu maku mathina mbeko makigacira. Promito Limited, they are delivering the promise nigetha gutigira maundu maku mothe ni makinyanira. Arania na Promito wetukira 0729 506 506. Promito Limited, they are delivering the promise. Jedera igigiri nene taicio urenda gukua mbembe mbembe njega ukurugera guku guku na ukage kainge mbembe guku ni nyinge guku itengethira kana ni urenda ingi reke njiganwo ni ici Murimi wa bebe riu kwina dawa ya kwihokeka ya kurua na ngunga nicio fall armyworms iria citharikagira bebe ciaku. Dawa ino itagwo Belt SC480 kuma Bayer East Africa Limited. Uhiriria Belt mimera-ini yaku rucini ona hwaini tondu nirio kigunyũ gikoragwo gikiria ukinine kaimana. Belt SC ni ironeka agrovet-ini yo hau hanyu. Iyo, bwana leo umedunga unakamsa nini? Umeenda kudrop album nini? Leo ni kwa malotu. Chekini hizo odds bana. Buda. Unachezaje hapo? Buda na hiyo ya katikati singeka kichwa itajipa. Buda nakwambia WhatsApp hapa ni bidii yako Buda. Wangu umenitamba. Sawa. Pata odds moto 100% welcome bonus, stats za game, markets kibao. Na kama beti naungua, una cash out kabla ichomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki na give. Ruka juu nimeka kichwa tu na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com.
Twacokereria tukumenyithie maria magi tuli namo. President William Ruto augete no nginyagia mabũrũri ma Kenya na Ngeretha manyitanyitie ndugu yao ona thengia wa morito maria manakorwo gatagati ka mabũrũri maya merĩ na hau kabere. President alitie ndumiriri-ini uri kuria thingiri-ini wa iregi akenya itogeni King Charles wa gatatu hamwe na mutumia wake Queen Camilla kuria thingiri-ini wa iregi kuria kumana iruga ria kumuhe gitio na kumwamukira guku bũrũri-ini thutha wake kwanjĩrĩria icera ria thikũ inya muthenya wa ũmũthĩ. While there has been efforts to atone for the death, injury, and suffering inflicted on Kenyan Africans by colonial government, much remains to be done in order to achieve full reparations. I am optimistic that through the Kenya-UK partnership, we shall keep up our endeavor to inspire the change we hope for by making people and their well-being the fundamental consideration in our pursuit of trade and investment, defense and security, conservation and climate action, research, development and innovation, as well as our work of designing a future that works for present generations. Tukumenyithie maria magi mahanikite. Mubunge wa Tiati William Kamket wa Sigor Peter Lo Chakapong na Senator wa West Pokot Julius Murgor ni mahogeto mahori ofisi nene cia DCI gitaruini kia Rift Valley thini wa kaunti ya Naikuru. Atatu acio mahogeto mahori gukerekana ni matuhukirwo miario ya gucogera ngwe Baringo na Samburu hende ya mucemanio umwe wa uteti gicigo-ini kiria kigomeirwo ni uhagoku wa ugiteri. Kurerikana ni mareganete na thitango icio na uhoro wa gutuika ati ni makuruhanite na njira oro yothe na hithukira ya kambi ya GSU na thukuru wa muthingi mwena wa Kapinda Sum kaunti-ini ya Baringo. Ni marekereirio thutha wa kwandikithia ndumiriri na maafitha a DCI na ni moretio mekinye mbere ya cikaro ici riria megubatarania. Tukakutana na DCI na tukaeleza yeye ile mambo ambayo tunajua, lakini kwa ukweli hii ni fitina ambayo inaendelezwa na majirani wetu, ambayo tumejua kwamba pia hata hawajakuja kurekodi statement, na sisi tulikuwa tunasema tu ile ambayo wananchi wanatuuliza. Tumekuja kuwa surprise na maneno hapa ya videos ati sijui tuliongea tukiwa wapi. Nimewaeleza hawa maofisa kwamba mimi ni bishop wa amani. Ile tunasema tu ni kwamba hii maneno ya boundaries ambayo tunasema kila wakati imefika wa kuaddress maneno ya boundaries. Kwa mfano, kama mbunge wa Tiati tuko na shida kwa boundary yetu na Turkana East. Lakini ukweli ni kwamba kilio cha Wapokot wawe katika Kapenguria constituency, West Pokot na wawe katika upande wa Tiati imekuwa kilio muda mrefu sana. Ruhonge rwa NTSA nerunyitanire na maofitha a borithi mubango-ini wa kuririkania matereba a ngari cia ukui wa muingi, matereba a taxi na atwarithia a nduthi mawatho ma umenyereri barabara-ini niguo kugiriria mitino ya barabara. Mathomo maya matafanĩirio horo-ini ya YMCA kũrĩa thĩinĩ wa taũni ya Nyeri na mokĩte ori rũhonge rwa NTSA rũkoretwo rũkĩhinyĩrĩria matereba a ũkui wa mũingĩ makorwo na ũbacĩrĩri barabara-inĩ. Matereba nĩ meranĩirie gũkinyia mathomo ma ũmenyereri barabara-inĩ kũrĩ aruna ao. Tumenye ona thigũkũ ciathira tugakorwo tugitwarithia kivikivi na customer icio citu no tugacibatara. Uguo no nyende kumera makoro maria ngarifu muno ira maratwarithia fikiviki na magikua customer makamahando na njira yagirire, na kungikora kwina tu element tu haha na haria tutareka uria kwagirire no wega matumenyithie ithu twina wabici citu nginya sub county twina oguku na nigetha tuhote kudiru na andu acio marakukorwo magithukia sector no itu. Riu ona anake aria turutaga wira nao tondu aingi ni anake ni manyihanyihetio muhuthire wa dawa na nikio raigua nginya commandant akiuga accident ni nyihanyihete no ningi ni ngumoria na gitio aria turutaga wira nao riu tondu tuthiete msimu
wa Christmas ri ndimorie barabara-inĩ magĩe na wĩigĩrĩrĩki harĩ mũrutĩre wao wa wĩra. Kogena kuwa Juma Kifoi niwe muhotani wa 30 wa giuthigia Shabiki Kaende Jackpot na ni muruti wa wira wa thirikari kuma Kitale. Juma ahotanite shiringi 500,000 thutha wa kuratha mibira